Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Shibnai duna shwa baga jingjiet ye ginong mikmat batmai shagiyeng dorba tau an gejala kaban salong ka arpnyo tarik urimpang arjar arpulai ukurtong jong UDP na Maukerwat constituency uba Renington Tongkhar ulanang yu obor shushu hadian baga People's Democratic Front dagawai ke jingmuat kala shim yagarai ban ai jingkershan ban Punjab don burambiang ya hakani ke election ya kani ke kenhuan jong inang alamat kinong kershan jong ke party PDF po ke jing alam jong presiden ke PDF Southwest Khasi Hills uba kentiu nong siet baru presiden jong zonal committee Maukerwat block uba Mayan Tes Lingkhoi lapriang sobha da uba Renington hakajingalang kabalalong ha office trekam jong Maukerwat ngalakot sisin ya ka parti lang ba rangka-rangka baru presiden jong national committee ngilakot ka sautarik jong bunai Januari ngila syong ngila perkat sandibha yana ngin like ban support ban ai kajing support hakan ka por kamenta hakan election kamenta Henry babun nilayos ngeu yakra ke jengkren nakisur jongki nokit kam ke jongi hapo ke parti PDF kilong ya ka mentangin persyang no ban kersyaan ya ka sangrulum bat om dai tangkata bangi perkat bat ngiya perkat hapo ka konstitusi ngane tu bisar ba nilayo ka jengkit po ka jengkit riang om tang napo ka konstitusi ngene po makurat Henry nilayo kit po ke riang ro lengba presiden working presiden jongi iba banti dereng do ilaong Punjab dan buram yuba renek hakane ka kenti menta ngin knyat yakini kiseng rulum ki balabam yakap spa ka hajar jongka ri ka jat ben jongi hang ne po miklea tinar kata ngasnyo mensem haba presiden jongi ula ai ka jing kersan lang yangi bar ula ai ka borengi ban ngin wan kersan hakane ka kenti ka bamta ya iba renek iban saya kun ka UDP bar ngasngeu ba ibar indik idon kabok kapakat kapra sisa harunus ne marajar kapra ialah nak SSBDP ka UDP kawan kersan bat ilayo ka jingjob bala kana ka kenti ka pementa inilah yang ka UDP ka PDF kawan kersan ka pamut ba ngakermen scam bat cispa anak cispa ba ibar ini kakane ka kenti ka pamataro iniya ka jingjob tami ay ka jingtap tilam ta kata iskau tenat bani thu EP bakane election arajar pholai omdai syu tang ar party haduk mentang iladon lai party ki bakersan ka RPI kala penbena pajba ban kersan ngi kelawan bat ngi bat menta kasngi sa na PDF pilawan ban terwa ban kersan yangi kalau long kiji kermen bakrau hak bangilan menta lai tili ki party ki bakersan nga banele election ar hajar ar pholai kublai shibane yakane ka proposal yakane ka jing terwa ka balawan sana kaliang jong pi ka PDF bat na kaliang jongi kelumlang mangi ka party UDP barok bat mangaku kandidat ngayang hangne ban pediang da ka basungu yakane ka proposal yakane ka jing terwa ka jong pi ngila suhun ni kedok ngila ap kemi lenti naduk kini ki benai bahkan poi kini ka sengi hateng-hateng ndam yok bani keren syuk ba mayan tip kumno tip dang bet nem bet syuk ne ana mar la yakran hi hakajing yalu sop tere empat ya poi hakajing penskam kumne kemi penskam menta te da imya yok keren syuk kato kana tayo tip kala kum berkat tip dang ne kajuk kajing mut ni laki la kumwe so kumen hadu kata ba kini rang ba kala penskam hak bawat lang am simlaya bani kendu epi hendring tip pada kajing syaba kajing skam jongki de nomor kajing skam jongpi lada day ba pim scam kin scam tak ini abakot sa marwehi ten mar fi scam lang mo fi day kita kadau kala penlong ya kinir bakin scam kublesi bun ban ngi priang so bhai pi baro ki badon mentah hang ne plau bat ngi priang so bharo ya ki unit baro khot ki badon ha ki snong ki ba pher kat ki ba pi don ngi priang so bhalo pa nakamta ki bahyeng ki bahasem jong pi nakamta ki paralok ki parajor jong pi ki bompat don bat pi menta ka janmet akni kasngi hendrai ki badon ka ji esko tenat lang bat pi ngi priang so bha barkhot batra ekni khobor bar ka liang jongi na ka liang ka UDP bar ka liang jonga ko kandidat jo ka UDP ngila priang so bha ra ji sngu e badda ka ji sko borom ya ka de ka mesim jo ka yang trelang ka badon hapi badda ka ne ka mesim ka badon hapi
ngi khme lenti ngim ar ta tien e isu ha ka bagin poi ka thong ban job e regulation ngi sko ternat hadu kata bakat barang mi kisngi ngilanang rahem